Azeng Torwi Bible Gabahili Rangrumi da Kalina Tum Saigurli, where we saw coming Sarno, Azu we Bible text na Matthew chapter 14, verses 1 to 12 in the Tangda Bangumsa. Adam Jitran Kamunga Herod na Jishui Mingzat Jishai. Kala ana awiraw bingli hanga hiba hiru hikmea John na katiwi aina ringshok kahai na jiwi vang aina ana mdaka kahai ot sakashap bangshap kalaina. Kaje Herod na agato Philip wi aprevu Herodias wi vang aina John li dukuida kalapai laga fotopli sanghai sai. Kikala jila John na nana Herodias li kangagum hi ayan maning mana da hanghawa. Herod na ali shautat ngai salala yari li ngachi hawa kaje John li marana da yari na kui. Ka Herod wi kapara ung shungtang Herodias wi naw nga labo na yari mangali paychak sai kala Herod ben lakhawa. Ji na ana shunaw jili ana kapopo ji milakra da duing shit sai. Avuvu wi dui kui laga ruhit me John wi kui kongpay akali sang laga milu da ana boy. Awunga ukanang lakhawa ka awi dui nga shit kala ngasonaw bingwi vang ay na kapo ji mihawlu da kasoy. Ana mi shivat vada fotopli John wi kui arang kui ngasaka kala akui ji kongpay li sang laga kui da shunaw babu jilimi kala ana ji avuvuli kui mi hawa kala awi sakanga tubing na awi angun ji akui laga jizan hawa kala atum na jishuli ahanga. Ngana kui kai na tum saigorali very we so coming sarno ning shilagay.